Noas in curso 15 de su mese freargiu del 2017. Biamanno traballu publicus, unu de sa topus meda de appaltos assinnaus a siendas de foras e su de is traballus po requalificare Biamanno in Carbonia. Traballus incomenzaus s'istadi de su 2016 e accabaus in su mese gennargiu de su 2017. Andi boddi sa gara fiat stetia a s'impresa Ciabocco S.A.R.L. cun seu in Santu Genesiu in provincia de Macerata. S'azienda continentali aiat arricciu delega a fare traballus po unu tanti de 300.000 euros. Traballus fattus non certu a regola de arti. Unus cantos difettos, come tipo nai sa presenza de spuntonis accuzzus e perigulosus poi sa roda dei vetturas, sa reggiola sene settiu e sene uniformidadi e fattu cun undas. Su marmo collocau cussu puru sene assettiai e su cantieri lassau a su disincuru e a s'abbandono. Domus area de Carbonia. Carbonia est una dei biddas sardas in ui capi sa pro parti de su patrimonio ediliziu pubblicu de Sardigna. Patrimonio controllau de area, azienda regionali post edilizia Bividroja, sex IACP Carbonia, banta de impruso de una tradizione immanna de architettura de su Noicentus e de edilizia popolari. Su patrimonio de edilizia pubblica in sa provincia de Carbonia Iglesias e sa prus sarta in Sardigna con 4.000 alloggius. In tre tareas de fundamento de area doi proprio sa recupero de su patrimonio dismitiu, degradau e sene imperai e finas de gussu istoricu in lacana modernas. E però is immagini si dammostrant funti centenas is edifizius mali pigaus e degradaus presentis in zittadi, sia in su diretto istoricu sia in lacanas. Palazzitas a meda tenint bisongiu de sa restrutturadas, sa rebussu in foras de si torrau a fai, mantenimento ordinario e fattu straordinario. E però nemus va in nudda, de piadessi su comunu de Carbonia, a fai, pedenda aria de si movi all'estru, ca funti vainas chi servint po ponni inseguridadi sia dis edifizius, sia dis abitantis e finas, po concordare in maniera dignitosa sa zittadi. Serbariu ruina periculosas. In su mese idas passau aiaus chistionau meda e finas documentau cun unu serviziu nostru sa situazione de un immobile de via Cesare Battisti a Serbariu in Laccanas de Carbonia. Una palazzita mesu isdarrutta in non fade a doi bivi ed in noi funt arruendindi a rabussus e mattonis. Un immobile degradau, periculosu e chi, po tempus meda, est stetiu amparu in Merdonas. Un problema verdaderu de naturalesa igienico-sanitaria. A su custa contesti da riseru, su comune de Carbonia disparzinau un annottu cun una scanta acclaradas, in particolare su dirigidori de su secondo servizio de su comune, cun un'ordinanzia, appediu a s'amministratori nou de indisciusciare s'immobili in 390 disi. Portuvesme. Chescia era mengiano dei operaios ex ILA e Coima, impresa de appalto de s'indutto Alcoa, bascio s'assessorau regionale a su traballo. Abettant de essi postos in pratica es accordiu firmaus in su mese idas a su politicas attivas de su traballo, posta intrese a riconoscimentos de s'area de crisi complessa po su polo industriali de Portuvesme. Una mesura già finanziata con pruso manco 2 milioni de euros de sa giunta regionali, grazie a Sacchini, unos 80 traballadori santa poda ricci po un anno, uno sussidio e altros 300 operaios sa deroga de un anno a sa mobilidade ordinaria. A dolumanno però is uffizios competenti no anti tambeni cumpriu su cammino de permissus, duncas is sussidius non los pot interrogai. A tradu mengiano, postisi de s'assessorau a su traballo anti fattu uscide ai programmau un attobiu con i sindacaus po su 21 de friargio. Meda dis operaios chi gosant de custu agiudu non tenint mancu prus sa forza po pigai parti a fainas che custa. Consiglio comunali. Su Consiglio comunali de Carbonia anti convocau in sezida straordinaria in s'apposento de su centru Polivainas de Piazza Roma po is sesi de martisi 21 de friargiu 2017 con uno scanto puntus a s'ordine de sa D, comunicazioni de su sindicu, interrogazioni, interpellanzias, sa mesura suve sul reddito de cittadinanza locali e pustisi sa dibatta de su pranu in particolari de sa faina privata in localidadi Campo Vrassoisi.